I dobro večer, uključio sam u direktan prenos iz firme Track Press. Upravo da imamo sličice po kutijama Liga šampiona. Molim vas pogledajte i ovo je sličica i tako to. Da pokažem komšinici, brate. Za komšinicu i jedan besplatan primjerak sličice. Lige šampiona. Lige šampiona. Ajde snimimo Igora, brate. Koliko mu ide? Vidi kako šljaka, brate, vidi. Vidi dečan. Vidi kako potpisuje, brate, udara potpisuje kao... Uživaš kao paša ova zadnja 2 dana, brate. A? Pogledaj, to je znak Verdera. Molim vas, upravite zvuk, znak Verdera. Nije zajedno, ako nađe ti rao tak da mi date, ste čuli? Oda se čuli? Ili kako ti noću? Telefona politične karte, ovo bu pitanje u godinu pravo. Šta snimaš, da si lud, brate?